Riu no hena challenge imwe twi nayo tondu ni igone twaingiri office-ini most of us tutirahota timu ici tutirahota kuriha direct in our sub branches tondu tutire twacenjerio signatories kundu kuingi kana wakora he timu irenda kuhingura bank account matirafa yani marwa maria official maria twagirie kuheo kuma kwi national office ri ingi matire turakinyirwo nimo but lucky us twiga tundu south the office ri yariho twa cooperative wega no turutaga nao na kuri ugo na challenges icio so far so good ni hakwa ndingite ta on the behalf of the Nini team flesh yes ru office ya sub county inyu magiro ukoro muki affiliate team ira cirathaka sub county league to sub county peke yake to sub county peke yake league muri hasigana simu kuingira kuligana na Kiambu county re mayanite minimum ya 12,500 but that is niyo mekirite no ruithio magatuhe wiri ivu magatwira atiriri we wathie ku kuringana uria we ohana ri turugwa kwa gatundu south ri ni gatundu south ndathira ikara na management ya iruga ria secretary na treasurer ri aria ndagicokire tukiguithania tuki appoint women rep na youth rep na co-member ri tukiona tumari 8500 ngirithano na ngirinyanya na magana maigana magana matano because timu icio nyingi cia icagi-ini ri itire na kiria so but we are hoping in the course of the tutanambirĩte ka twambĩrĩria ri the federation kuma kũrĩa igũrũ ri ni matu promise ire ni maguteithia timu icio cihote gukorwo ciĩka affiliation ndo affiliation ni kĩo kĩndũ kĩrĩa kĩremaga timu nyingĩ mũno ndo timu no ĩka affiliation le wakora timu yo yathaka game igĩrĩ game ithatu makambia challenges cia kũrĩha referee cia transport kora timu ni ciambia kuheana walkover na timu yandite walkover ya mbere ya kerĩ ri first leg ri na timu no nginya meherie ligi-inĩ kũringana na watho wa mũbira so we are hoping this one itakuwa different we are working on the same tunatafuta our partners wenye watatusaidia and we are hoping for the best ingikuria tondu I think niwe mwega gukorwo ngikuria gatundu wina iheo turaigwa oro riu thaici ni hindi matu mahuga maiguite muthiga ni ya gatundu south you know hena kindu ingiuga ni ta stigi mekoragwo kwa mubira gitaru gia gatagati mubira gitaru gia gatagati kwina iheo ku ground actually Muthaiga FC ri yes if it were not the junior team iro igwa assistant coach area ri Muthaiga FC tutingiacindire the playoffs tugithie playoffs ri we athakingia it's normal athakingia guku thiri ni andu akuhaso aingi mautaga mawira nikuiga ringi aruta na kabudi waigo no watu mwero doreti taru captain Muthaiga Kajiado so tugithie guthaka playoffs ri twateithirwo ni athaki a junior team so the talents are there mundu atharingi arathaka ari mufira wa primary kana wa secondary ukamu incorporate tu kwa team analeta change si tunapiga so kwa talent imejaa sikuo few but sasa ile shida ni even the facilities so wakora yandu magira bukiharo yandu marenda gwaka nyumba yangi mauka ndirenda gwete oguo maroya social horo oguo roka ni wega tondu kwina iharo ciekuo no ruga kora iharo icio ri cia thukuru wa muthingi facility wise they are very poor most like for me in my own Nini sub county toru timu cioka ri register timu ri hindo tufataraga kumenya timu yo ri kiharo ni kiriko ground yao ni ori timu yo gakuria atiri ukamuria kiharo yaku ni kiriko ni gacukuru fulani post hana ati sade ri yo twakaga tukimaka kiharo ona maraga goal post cia kire cia bao so facility wise ni very poor na nikio nginya ona ku boost talent icio cio kira iguru is a challenge they are there few tondu na githi taru thaici mibira taru gwakwa ru gatundu south ri wakora timu cia ciana ri ni very vigilant taru urakora ukogeta twana tuthake ga tournament hau he timu itago Matharadi itago gatundu Muthaiga mena twana tu uguo no turagethaka mubira ukona this is a talent but sasa ile ya kumpatia ile challenge ati umwambia kiharo ni kio giki hatire wakora kiharo ki urucio ri andu maratwarithiria ngari ku ati nduthira kira mwega gatagati ka game wakora ati mekuhe kwa andu me driving test ku kiharo so no that is a challenge so we are putting challenge on the government to government niyo ya kire county government niyo magire ukorwo makideal na iharo so
Mr. Waziri wa Kiria wa Kiambu netwa Mr. Osman. It's a challenge to you. I make sure viwanja zetu ziko sawa. Hapo nimemuongelesha na Kiswahili juu yeye anajua anasikia atapata mtafsiri, atapata mtafsiri. I make sure facility wise tumepata, their talents are there. We are not short of talents. Siekuo kia mwisho gyaku ni tondu Sheshe ni hakuhe nawe.